खुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबीर सिंह तराम नोक्सरी हनबदमर पाव इरोम चानु शर्मिला ट्रायल सथनबा दिल्ली की दमक इफाल थालोखरे पाव संदोना उपिजरी सही तरह हुंदो हेना लंदम सिदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 लोक्तो हाइजना जरा हेलकलिबी इरोम चानु शर्मिला ममांगदा महांगना दिल्ली चचुना जरा हेलुबगी दमक पुलिसना चार्जशीट थागतपदगी ngasi दिल्ली की दमक इफाल थालोखरे इंडिगो फ्लाइट सिक्योरिटी सिंगना अकन बचसिन थरंग लेना महाक दिल्ली तमना पुकी दिल्ली दलाइबा पाटियाला कोर्टा महाकी ट्रायल चथगदौरी पनबयाय इरोम चानु शर्मिला हंदकता CJM इम्फाल की कोर्ट पुथोकिबदा शर्मिला मसाना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उननिंग हैब वफम फोंदोलंबा लाइखिबनी अमरमदा शर्मिलाना दिल्ली दे हेक थुंगबगा हौजिक न्यू दिल्ली दे लैरिबा BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट TH साउबना लुसिंगबा टीम अमना महाकु ओकनबगिदमक सेम साखरे हाइरी ISTV न्यूज़ न फंगवा पावगी मतुंगिना ngarang 15 सुबह प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लौकिबा नरेंद्र मोदी की थोरम अदुबु यावनबगिदमक BJP मणिपुर प्रदेश के TH साउबा हौजिक दिल्ली दलैरी महाक ngasi अनौब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनदुना मणिपुर की ओइबा फियंगी मतांगदा खनगनी प्राइम मिनिस्टर का उन्नबा अदुदा TH साउबना शर्मिला की खोंसत अमदी मणिपुर द होंगलिबा राजनीति की फियंगी मतांगदा वारी सानागनी हाइरी मणिपुर सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR ना सही खुदिंगी फोंगलिबा डायरी असे यावरिबा टेलीफोन नंबर सिंगी मनुंगदा यादबा कया यावरे मियामना करिगुंबा अमा खंगिंगबा हंगिंग मतमदा मदु खंगबंग नगमनबा DIPR ना मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर MLA डिपार्टमेंट सिंगी मकोक्थोंग ऑफिशियल सिंगी नंबर पुलिस डिपार्टमेंट फायर सर्विस हॉस्पिटल मीडिया हाउस अमदी ट्रांसपोर्ट सिंह क्या की मरु ओइबा नंबर सिंह डायरी से यावरी मियामना करिगुंबा अमा खंगिंगलकबा अमदी हंगिंगलकबा मतमदा टेलीफोन यादबा अमदी टेलीफोन चलबसु रिसीव तौदबा टेलीफोन नंबर क्या यावरी मसिना DIPR न पुथोलिबा मरु ओइबा डायरी असिगी वाहनथोक लेहंदबगुम तौरे हाइना नुय क्याना ISTV न्यूज़ ता पेंदबा फोंदोरकली मरी लेनबा सिंगना DIPR की डायरी दा टेलीफोन नंबर हामनबा पिखलक मतमदा अयाबा टेलीफोन नंबर सिंग पिरकपना मियाम याफबा अमदी DIPR ना वाना पुथोकसरिबा डायरी असिगी मगुन हेंगरहंगनी हाइरी थौबाल ओक्रम महिला मंडल निंगोम मैरा पाइबी अमदी हाउ खममांग लेकाय मैरा पाइबी की मियोय सिंगना थौबाल ओक्रम दा लेबा हांगकांग रेस्टोरेंट नियम चुमना फमनदबगी दमक ngarang mang tahankhre हाइरी रेस्टोरेंट से फतब थबक तोरम मियोयसिंग अदुदी नाथोक्तुना चेनख्रे मकोयना तोंगलकपा गाड़ी मचा अमा मियामना पुलिस स्टेशन दा सिनाख्रे मियामना रेस्टोरेंट अदु सदोलबा मतुंगदा थौबाल ओक्रम लंपाक्ता पुथोक्तुना मै थाख्रे मैरा पाइबी नुपी अमना फोंदोरकपदा असिगुंबा लमचत मांगनिंगे ओइबा रेस्टोरेंट सिंग थंबा यारोय मखाताना रेस्टोरेंट असिदसु यंगसिनखिगनी हाइखी बालेरमी मसिदि वोक्तबा लबेन की थबक सिदा मखाताना अमुक तोरकतारसु अखोयना चंगखनबा जे खोंजंगजे सुक्लेक लेखना चंगखलकनी हाइना अमरोमदा थौबाल ओक्रमदा लेबा महिला मंडल की मियोयसिंगना लेकाय अदुदगी फगलकपा यो लीटर चनीरोम मै थादुना मांगनख्रे महिला मंडल की मियोय अमना फोंदोरकपदा लेकाय असिदा कनागुम अमतना निशा योनबा अमदी सिजनबा यारोय हाइखी पुलिस कमांडो की कांगबु अमना KYKL की मियोय अमा चटकिबा तांग कुनमरीदा खुराई चाइथबि लेरक मचिनदगी फारे हाइरी फारबा मियोय अदुदी चोंगथाम परेश सिंहा अपोकपा चाव सिंह वहेंगबम मखालेकाइदगिनी मांग सिजनबा होंडा एक्टिवा MN01L 6449 असिसु फागले हाइना पुलिस की PRO ना थादोरकपा सेरोल अमना खंगलगली लाइबक थिबा थौदो अमदगी सिजा हॉस्पिटल दा अरुबा फिल्म दा लाइकनरीबा इम्फाल टाइम्स की एडिटर खुमुकसम रिंकू की लायंगबदा मतेंग ओनेनबा थांगमैबन केंद्र की MLA KS जोयकिशना सेल की मतेंग पांखरे MLA की माइकैदगी मुंगमनुंगी मियोयसिंगदा अवाबदा सरुक याबक लेनना अथुबा मतमदा फगलकनबा पाउमिसिंगी खुथांगदा फोंदोलमखी मणिपुर सरकार की SCERT न सिंधुना निमित 15 सुम चथगदबा योगा हेल्थ केयर प्रोग्राम अमा ngasiदगी लमफेल पार्ट लेबा SCERT की इडू सेट हॉलदा होख्रे हौदोपगी थरमदा SCERT की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वाइट नंदिनी SCERT की डाइट इंचार्ज के इसोक कुमार अमदी टेक्सटबुक ऑफिसर एन नलिनीना मरोबा मियोयसिंग ओइना सरुयाखे इम्फाल वेस्ट लेबा एलिमेंटरी स्कूल की ओजा कुन रोमना सरुक याकिबा हौदोपगी थरंगा मरी लेना
Dr. Y. Nandinina yoga gi matang da pangthokkiba health care program astagi fanglakpa gyan loksing adu oza singna maheroi singda ningthina pibirabadi angang sing adu gi haksang da afaba kanaba kya oigani haikhe ke isokumana yoga si angang singda su yamna kanaba mani tangai fadana oza singna angang singda maikai kya dagi afaba gyan loksing tambiba tangai fade haikhe padam si akoina khangaba matungda angang singda kai khangan gadoino angang singda hen doi si kai no haibase yoga tamsi tori ba yoga takki do oza na hanam ongjong ai madugi manungdi boiba em object mari concept khangda ya madu khangragadi akoina angang da biningi ba ko to kai do ngi fiyo Nimit tarani subra Zathagadaba film acting gi workshop ama ngasidagi MFDC da hokre bar ke sangnai bi film actress Sima Biswas ki matenga loinana MFDC amadi Senior Artist Technician Association katana puna sinna pangthokiba workshop hokdopagi thoramda MFDC gi Managing Director Dr. Kesobita sangnai bi actress Sima Biswas katagi hanagi President RK Janaranjan amadi katagi President ke guni lemana mareba myoy singoina saruk yakhe workshop asida punna nupi kuntra henbana saruk yari thoranga marirena RK Janaranjana Manipur ge film actor sing asi mating thokpa amadi film actor am oibagi chap chaba gun adu lehna bhona bada workshop asina kanaba kya pigani haikhe tung koina chathiyang nabagi adugi mapong choba adumba pandama yauna lona Katagi member Venjanba Lorena Katana Kaptana Sinba Mamjadaba Poina Martin Tingjariba MFDC Matinga Lorena Government Matinga Lorena Poina workshop Sin Nabapan Tanjani Sima Biswasna workshop asida Manipur gi film gi lamda khongdariba miyoi singda maki maikai dagi akhangba sing taktuna khangangani haikhe MFDC gi director K Sobitana Manipur da yamna tangna pangthokba asigumnaba workshop asidagi saruk yariba singna gyan loksing mapung phana lohongnaba honasi haikhe in the Indian cinema state arts because of the lack of the proper system of acting courses and the classes of this particular section. And so this is the long service dream of MFDC to have such systematic course on Kansipur da laiba standard overhead secondary school gi boarding ga laiba mahere khara chenthora khiba du gi matangda Singzamai to Lilong United Club Organization Slukona akanmami yeng changlagani hairi Thobal district ki manung chana laiba Sero Primary Health Center asi pung kunmari sumna miyamda analai gi khudong jaba phangan khre ngarang dagi hongna pung kunmari sumna miyamda analai gi khudong jaba phangan ba hokhiba gi thoram aduda Thobal gi Chief Medical Officer S Sarat Kumar National Health Mission Thobal gi Rishikesh Sharma Sero Primary Health Center gi Medical Officer in charge Dr. Y Gopal Snayauna ate official kyana saruyake Thobal gi Chief Medical Officer Sarat Kumar na pung kunmari sumna Primary Health Center asida analai khudong jaba phangal lebanina miyamna analai throk matamda thoina waningai oitre haikhe Rims ki nursing staff singna thabak lepagi khongjang jangchin khibdagi casualty yauna department kya gi ward ta leiba na basing amadi Dr. Singh awaba mayoknare Nursing staff ki promotion pibada michang sanga nai haibagi wahodagi ngarangdagi hongna changsan khiba khongjang asina emergency case thopa matamda doctor kya nurse ki thabak su tawba yaure casualty ki oinadi BSc nursing tambiba mahiri kharna mateng pangle nurse singna tawdaba thabak kya anaba seba tawba miyoi singna tawba yaure amaromda togan ba department singda doctor singi poktak matungina layengba pukhalakib anaba kya doctor unaba phangdaba yaure Amor akai peshili haibigi wahodagi lalambo mokong takhilaman wekai da thokiba khana chainaba thododugi warashin puraknaba Manipur da lariba ima loop sing amadi civil society organization sing hona biyo haina lalamu mokong nisaban mera private loop na ngase Manipur press club ta pangthokpa paumi sing onabada phongdokhre lubasigi secretary Raseswarina lalamu mokong takhilaman lekai da laiba
angom bobi kowa zahi nifumairum suraba myoy asida lekai astagi lekidraba en kumar gi machanupi naksekpam tombina megi tang marida amora kai hundok tanaba hairubugi dama fubudagi makok kaiduna rims hospital da aroba firmda ekanari Bobina Tombigi Yumgi Akwabada Kariba Wall Amadi Anganwadi Center Fawa Tugaire Taudoski Matanga Marianaba Department Singda Wakalabasu Tabamata Pakat Pidre Tokiba Taudok Adu Kwaila Lamu Mokong Nisaban Mera Bibilumna Tamoy Sok Nanuaite Asum Aran Tidokuna Warishin Amapuranaba Lamdamasta Lariba Lanai Loop Amadi Imasing na Honaviu Haiki FIS and law so like police na and you about home that mamta look at pirate aduna hojik la rong ko isaban maya pabilom na thaina dagi yelong me dagi nungsi jana na leminaba bayo lekai thangna ba nungsi na leminari basi khana bagi mota irang sagata na ing na tapna ha na gumna waroi silama thu matamda porakna ba khona bada dikma ta manipur leba civil organization amadi imalop singna mateng pangdina ba Hozere bada mariba pau amahana Irom Janu Sarmila trials Tatanaba Deligi Damak Infal Thadokre Hozigedi STV Pau Ming W Simu Amkana Kurunjari